n'amahirwe y'imboneka rimwe gukina umukino w'igikombe cy'isi uri imbere iwanyu mu rugo muri quartier imbere y'inshuti n'umuryango noneho uri kapitene w'ikipe y'igihugu. Alphonso Davies agiye gukinira imbere y'abafana biwabo mu rugo noneho ni igikombe cy'isi kiri kubera. Uyu mukinnyi Alphonso Davies arakina umukino we wa mbere w'igikombe cy'isi ku butaka bw'iwabo bwa Canada. Ni amateka akomeye kuri kapitene wa Canada ndetse no ku bafana bayo. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi bitezweho byinshi muri rushanwa cyane cyane mu rugo iwabo, aconga umupira aconga ruhago, abaturanyi ndetse n'inshuti n'umuryango bamureba imbona nkubone. Nagira Imana agashyiramo igitego, iki gitego kukishimira biraba birenze. Ibi ni ibyishimo bitavanze, ahubwo twitege arakora iki mu kibuga. Amateka arayandika baserebure cyangwa followinga kuri YouTube nitwa SK Media, maze ubundi nyagasana kumere umugisha.